Kũgena kwa maafitha a ũgitĩri hamwe na ũtongoria wa matũra ma mwena wa Madogo gũkũ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Tana River nĩ morĩtie aciari kũrũmĩrĩra mĩtugo na mĩikarĩre ya ciana ciao makĩria kĩrĩa mareka mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ũũ nĩ thutha wa kuongerereka gwa ciĩko cia wĩkinaĩ mwena ũcio kũrĩa andũ maratharĩkĩirwo nĩ nyanake irethaĩte na tũhiũ. Atongoria oho nĩ morĩtie aciari kwandĩkithia ciana ciao nĩguo ithomere kothi cia moko nĩguo kwĩyandĩka mawĩra na kweherera wĩkinaĩ wa mũthemba ũyũ. Pale apitie administrator, deputy staff county administrator. So ni vyema wazee ambao ni sisi wa baba tujaribu kujua jukumu letu katika familia. Hawa wamama wako na kazi mingi sana na hawezi kung'ang'ana na mambo ya vijana wakifika miaka ingine. Saa ingine hata hao vijana wanawatusi ama wanawaambia jambo lolote. So it is our responsibility as fathers to take responsibility to model our young men. There so much in future, at least you have a generation ambao tutakuwa tunajivunia. So ongea vijana yako, hii bodaboda wawache uhalifu naye. Mimi niko tayari, that's why nimepeana hapa 160,000 wakuje wasome training hapo ndani. Umesikia training ni only 3,000 shillings. Wale wako na fikra, wale vijana wetu ambao wako na fikra ya kwenda kwa mambo ya uharibifu kama kuibia watu vile OCPD alivyosema, tafadhalini wekeni silaha yenu chini. Keep down your tools. Wekeni silaha yenu chini, murudi mkuje hapa.